شنوندگان گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است که از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما مرجانه شریفی. چمپیونات آسیا با ولسیپدرانی در شهرها روز چهارم است که در پایتخت مملکت شهر دوشنبه ادامه دارد. در این روز اشتراکچیان مسابقه مذکور از روی سه مسافه بین هم رقابت نمودند. گزارش دلیری بازار. رشد و پیشرفت مسابقه شهر دوشنبه که در یک مدت کوتاه تامین گردید، پایتخت کشور را به شهر امن و آسایشته و سیرگاه فخری ساکنان و مهمانان تبدیل داد. سالهای اخیر برای برگزاری مسابقه های سطح جهانی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه شرایط و امکانات موافق و جوابگو به طلبات زمان معاصر فراهم گردیده، مسابقه های بین المللی ورزشی را شهر دوشنبه میتواند میزبانی نماید. برگزاری چمپیونات آسیا اوید با ولوسپدرانی در در شهر دوشنبه با جلب بیش از 400 ورزشکار از 27 دولت قطعه آسیا، ثابتگر دولت امن و دارای شرایط ضروری بودن تاجیکستان برای مشغول شدن با ورزش ارزیابی شده. برگزاری مسابقه مذکور برای معرفی جمهوری تاجیکستان و رشد ورزش ولوسپدرانی مساعدت خواهد کرد. السلام علیکم. من مربی ورزش ولسپدرانی از شهر سمرقند جمهوری ازبکستان می باشم. با همراهی شاگردانم روز 25 مارس به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برای اشتراک در چمپیونات آسیا اوید به ولسپدرانی آمدیم. در رفت مسابقه شاگردان ما نیز هنرنمایی خوب نشان داده جایهای نمایان را صاحب گردیده ایستادند. مسابقه در سطح بلند تشکیلی گذشته ایستاده است. ما منتداری خود را به تشکیل کنندگان این مسابقه میرسانیم. در روز چهارم چمپیونات آسیا اوید با ولوسپدرانی در شهرها اشتراکچیان از روی سه مسافه مسابقه انفرادی عمومی مردها تا 23 ساله به مسافه 130 کیلومتر، مسابقه انفرادی عمومی مردها به مسافه 111 کیلومتر و مسابقه انفرادی عمومی میان زنها به مسافه 61 کیلومتر دایر گردید. همه اشتراکچیان برای صاحب شدن به جایهای افتخاری تلاش نمودند. در مسابقه انفرادی عمومی میان زنها با مسافه 61 کیلومتر نماینده جمهوری ازبکستان جای اول را صاحب گردیده، جای دوم و سوم را ورزشکاران قزاقستان از آن خود نمودند. Это радость. Но я пока еще не могу понять то, что я выиграла, но я очень счастлива. А мы, получается, уехали в отрыв, проехали примерно около 40 километров в отрыве, и в конце был спринтерский финиш. Да. Я, получается, выиграла. Да. Ну, я настраивалась, конечно же, на золото, потому что золотая медаль – это очень ценно. در چمپیونات آسیا اوید با ولوسپدرانی در شهرها در برابر اشتراک ورزشکاران و مهمانان از کشورهای گوناگون، جمهوری تاجیکستان در سرخط رسانه‌های خارجی همچون کشور میزبان این مسابقه قرار گرفته. خبرنگاران زیاد برای انعکاس از رفت چمپیونات به شهر دوشنبه آمدند. ما از ازبکستان از سمرقند آمدگی. من کارمند تلویزیون سمرقند می باشم. در برابر ورزشکاران و مربیان کشورم که برای اشتراک در چمپیونات آسیا اوید با ولوسپدرانی در شهرها به شهر دوشنبه آمدند، من نیز تشریف آوردم. وظیفه من انعکاس رفت این چمپیونات در تلویزیون سمرقند می باشد. من نوارها و معلومات ها را گرفته توسط اینترنت به آنجا روان میکنم. در آنجا آنها را تنظیم کرده بعد پخش میکنم. از نگاه من شهر دوشنبه بسیار زیبا می باشد و سطح تشکیلی و برگزاری چمپیونات نیز در سطح بلند بوده. مسابقه بسیار خوب گذشته ایستاده است. باید ذکر نمایم که جهت دایر نمودن چمپیونات مذکور در شهر دوشنبه تمام شرایط لازمه موجود بوده. مهمانان و مربیان و هواداران ورزش ولوسپدرانی رفت مسابقه را در مانیتورها مستقیما تماشا میکنند. چمپیونات آسیا اوید با ولوسپدرانی در شهرها در شهر دوشنبه سنه 29 و 30 مارس نیز ادامه می‌یابد. مطابق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به همان نمود سنجش‌های فعالیت صاحبکاری تا سال 1 ینوری سال 2023 مراتوری اعلام کرده شد. راه‌اندازی این تدبیر مهم یکی از راه‌های رشد صاحبکاری استحصالی است که صاحبکاران شهر و ناحیه‌های ولایت سوق از آن اظهار قناعتمندی می‌نمایند. گزارش روزالی رحمان و دلشاد یوسفی.
дар рушди саноат соҳибкорӣ истеҳсолӣ кору хизматрасониҳо дар вилояти Суғ соҳибкорон нақши калон доранд. Дар баробари амалӣ намудани иқдому ташаббусҳои соҳибкорон дар таъсиси корхонаҳои соҳибкорӣ, ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ, дастгириҳои давлатӣ, муқаррар намудани як қатор имтиёзҳо ва ҳамзамон бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони моратории ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти соҳибкорӣ то 1 январи соли 2023 ба андешаи коршиносон, масъулину мутахассисони соҳаи саноат ва соҳибкорон аз роҳҳои рушди соҳибкорӣ истеҳсолӣ мебошад. дар шаҳри Хужанд дар давоми як соли охир ҷиҳати рушди саноат ва соҳибкорӣ чораҳои амалӣ андешида шуда, теъдоди корхонаҳои истеҳсолӣ хурду миёна аз 162 ба 179 адад расида, дар соҳаи саноати шаҳри Хужанд 135 намуд маҳсулоти саноатӣ истеҳсол ва давоми як соли охир истеҳсоли 25 номгӯи нави маҳсулоти саноатӣ ба роҳ монда шудааст. ҳамзамон истеҳсоли 63 намуди маҳсулот зиёд гардидааст, ки ин натиҷаи дастгириҳои давлатӣ, ҳавасмандии истеҳсолкунандагон, таъсиси корхонаҳою вориди технологияҳои нав мебошад. дар фаъолияти соҳибкорӣ қарибки 15 сол фаъолият мекунем. дар ҳамин муддат имтиёзҳоро ба худ мушоҳида кардем. масалан пеш мораторий эълон карда буданд. ин барои мо хеле ҳам ёрдам дод барои рушди кори мо. дирӯз боз мораторий эълон карда шуд дар муддати 1 сол. ин хеле иқдоми сари вақтӣ мебошад. ин имтиёз барои мо хеле зарур мебошад ва мо хеле хушнудем ки соли 2022-2026 эълон кардани рушди саноат хеле ба мо кӯмак мекунад. аз сидқи дил меҳнат карда имтиёзҳое ки дода шудааст истифода бурдана кор, маҳсулоти зиёд кардана кор, сифати маҳсулотро беҳтар кардана кор, маҳсулотҳои мо рақобатпазир шудаш дар кор, маҳсулоти босифат истеҳсол карда онро ба дигар давлатҳо содир намоем. аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани ҳадафи 4 миллии саноатикунонӣ бо сурати кишвар ва эълони солҳои 2022-2026 солҳои рушди соҳаи саноат ва иқдоми навбатӣ мораторий ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти соҳибкорӣ то 1 январи соли 2023 роҳу имкониятҳои рушди соҳаро таъмин месозад. ин иқдом пеш аз ҳама барои баландбардоштани рақобатнокии маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ, татбиқи сиёсати мусоидат ба содирот ва ивазкунандаи воридот самара медиҳад. афзоиши ҳиссаи маҳсулоти саноатии ватанӣ дар бозори дохилӣ собитгари баланд гардидани сифат ва рақобатпазирӣ мебошад. мувофиқ ба пешбинии коршиносон, пешниҳоди имтиёзу сабукиҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳибкорону истеҳсолкунандагон иқдоми саривақтӣ, устувории соҳа ва таъмини нишондодҳои истеҳсолӣ арзёбӣ мегардад. яъне мақсади асосии эълон намудани моратория ин пеш аз ҳама фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ, ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ мебошад ва бо ҳамин мақсад фароҳам кардани шароити шаффоф барои рушди минбаъдаи фаъолияти соҳибкорӣ нигаронида мешавад. ҳадафи асосии қабул гардидани моратория ин дар навбати худ барои рушди соҳаи саноат, ки то соли 2026 яъне эълон гардидани рушди саноат мебошад, барои рушду равнақ ёфтани соҳибкорӣ яъне корхонаҳои саноатӣ мусоидат мекунад ва дар навбати худ вазифаи асосии соҳибкорон яъне ҷавобан ба ин дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар он мебошад, ки соҳибкорон бояд он молу маҳсулотҳое ки имрӯзҳо ба талаботи мардум ҷавобгоҳ аст истеҳсол кунанд, яъне ташкил намудани ҷойҳои нави корӣ, ғанӣ гардонидани бозори дохила бо маҳсулоти хушсифат соҳибкорон дар навбати худ бояд иҷро намоянд. таҳкими масъалаҳои ҳифзи истеҳсолкунандагони ватанӣ, ворид намудани як қатор номгӯи таҷҳизоти технологӣ бо имтиёзи боҷи гумрукӣ, дастрасӣ ба қарзҳои дарозмуҳлату имтиёзнок тавассути ташкилотҳои қарзии саҳомию хусусӣ, зиёд намудани ҳаҷми асъори хориҷӣ барои хариди таҷҳизот, технология ва ашёи хом ва амсоли ин дар баробари ҳамаи сабукиҳо ва имтиёзҳои давлатӣ, ки барои рушди соҳибкории истеҳсолӣ муқаррар намудааст, барои боз ҳам рушд ёфтани соҳибкории истеҳсолӣ ва саноатикунонии миллӣ мусоидат менамояд.
طی بیشتر از 10 سال اخیر با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند امکان فراهم گردید که در سمت نظارت از رفتار و تحصیل فرزندان احساس مسئولیت والدان بیشتر شود. رعایت حتمی قرارات قانونی مذکور برای پیشگیری از هر گونه عملهای نامطلوب نسل نورس و جوانی مملکت مساعدت نموده برای در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی تربیت نمودن آنها نقش مهم خواهد داشت. گزارش محمد علی سفر. با مورد عمل قرار گرفتن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، رابطه مکتب با عائله و جامعه تحکیم یافته، عامل‌های نامطلوبی که قبلا بر رفتار نورسان تاثیر بد می‌رسانیدند تدریجاً کاهش یافتند. پدر و مادر بعد قبول قانون مذکور بیشتر حس کردند مسئولیت خود را. تو این روزا تو قبول قانون مطابق اصلا طبیعت انسانی، خیلی انسان وقتی که فرزند رو به دنیا می‌آورد نابسته است اون سندهای حقوقی و عهده‌دار است، وظیفه‌دار است و باید تربیت فرزند خود رو به جا بیاورد. وقتی که در جامعه ما چنین ضرورت به میان آمد، خود تقاضا کرد که امروز البته جوانان ما به هر گونه روندهای گوناگون جامعه خصوصا به روندهای نامطلوب که رو آوردند و بیشتر از تربیت پدر و مادر دور شدن و این وادار نمود که قانون را ما در این باره باید قبول نماییم. ظهور خطر و تهدیدهای زمانی معاصر که اوضاع جامعه جهان را ناآرام ساخته است، برآمد تعلیم و تربیت نسل امروز و آینده به تاثیر نخواهد بود. از این رو طبق مقررات قانونی مذکور مسئولیت پدر و مادر و دیگر نهاد دخلدار در تربیت نسل خودآگاه و آینده ساز بیشتر می‌گردد. در زمانی که بسیار جهش و تحولات‌های نو چون زمان جهانی شوی از گلوبالیزاسیون است، بیشتر یعنی توجه بیشتر به تربیت نسل داده شود، تربیت نسل جوان کشور داده شود. بعداً تربیت نسل جوان کشور اگر به عبارت بگیم نه تنها به ذمه مکتب، مؤسسه‌های تعلیمی بعداً عالی کسبی، بلکه تمام جامعه وارد می شود تا قبول قانون و در همین روند تطبیق قانونی مذکور حتی مکتب بچه‌ها بین مکتب بچه‌ها یعنی لطوکوب‌ها و مناقشه‌های داخلی به وقوع می‌پیوندد. حاضر بینید تعداد همین آهسته آهسته کاهش یافت. کاهش یابی پیش از من همین قانون پیش‌های این را گرفت که پدر و مادر اهمیت دهند و با مسئولیت باشن که فرزندان اونها به هر گونه عمل‌های نامطلوب، عمل‌های ناجا دست نزنند. فراهم ساختن شرایط مساعد برای دانش اندوزی فرزندان از شمار تدبیرهای مهم و سریع بوده برای در روحیه وطن‌دوستی و خودشناسی تربیت نمودن آنها زمینه فراهم می‌سازد. مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، والدین، مکتب و جامعه را وادار نمود که در این سمت هرچی بیشتر توجه ظاهر نموده در تربیت نسل نورس نقش باسزا گذارند. در پیروی از اقدام‌های نجیب و خیرخواهانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دوره تنتنه‌های نوروزی از جانب جمعیت سهامی خیریوی سفرگل به بیش از 200 عائله محله خطلون شهر بختر کمک رسانیده شد. همچنین در روز برای شادگردانیدن خاطر طفلکان سر و لباس، دوچرخه و دیگر تحفه‌های خاطرمان تقدیم کرده شد. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان خدایداد رجب و اسکندری سعید. در دایره تантанаҳои наврӯзӣ имрӯзҳо аз сатҳи шаҳру деҳот то дурдасттарин кӯчаву маҳаллаҳои шаҳру навоҳии вилояти хатлон чорабиниҳои гуногуни идона баргузор гардида истодааст бо нишони арҷгузорӣ ба арзишҳои миллии ниёгонамо ки дасти мадад ба ҳамдигар ва расонидани кӯмак ба табақаҳои гуногуни ҷомеаро ҳамчун анъанаҳои наврӯзӣ аз насл ба насл идома меёбад, соҳибкорону саховатмандон бо расонидани кӯмакҳои гуногун хотири садҳо нафар сокинонро шод мегардонанд. Дар доираи ҷашнҳои наврӯзӣ соҳибкорону саховатмандони шаҳри бохтар бо роҳандозӣ намудани ташаббусҳои хайрихонаи ифодагари расму анъанаҳои неки наврӯзӣ хотири сокинонро болида мегардонанд. Бо нишони арҷгузорӣ ба расму суннатҳои волои ниёгони хеш ва эҳёву идома додани анъанаҳои миллӣ дар рӯзҳои ҷашни наврӯзи фархонда аз ҷониби соҳибкорону саховатмандон чорабиниҳои идонаи наврӯзӣ дар маҳаллаи хатлони шаҳри бохтар роҳандозӣ гардид. ҷашни наврӯз дар ҳаёти халқи тоҷик ва мардумони сарзамини ҳавзаи Наврӯз
нақши ниҳоят бузург дошта ҳамакнун ҳамчун мероси гаронбаҳои фарҳангӣ мақоми ҷаҳонӣ пайдо карда дар тӯли ҳазорсолаҳои таърих инсониятро ба сарҷамию якдигарфаҳмӣ, дӯстию сулҳу ваҳдат ва дигар амалҳои созандаву бунёдгузории иқдомҳои нек ва ободонию сарсабзии диёри хеш роҳнамоӣ мекунад. Бо ташаббуси масъулини ҷамъияти саҳомии хайравии Сафаргул дар маҳаллаи Хатлони шаҳри Бохтар ҷашни Наврӯзи фархундаро бо ҳама анъаноти нек ва бо анҷоми амалҳои хайр дар доираи баланд истиқбол намуданд. Дар ин рӯз дар баробари оростани дастархони идона ва ташкили базми хурсандӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии хайравии Сафаргул ба зиёда аз 200 оилаҳои шаҳри Бохтар кӯмак ва тӯҳфаҳои наврӯзӣ тақдим карда шуд. Ташкилу баргузории маросимҳои тӯёна бахсус ҷашни аросии навхонадорон аз анъанаҳои маъруфи ниёгонамон мебошад, ки ба наврӯзгоҳи имрӯза шукӯҳу шаомати хоса мебахшид. қобили зикр аст, ки дар ин доира бо дастгирии масъулини ҷамъияти мазкур тӯи домодию аросии як ҷуфти хуштоле гузаронида шуд, ки боиси хушҳоливу сарфарозии волидайни онҳо гардид. бо ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз имрӯз аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии хайравии Сафаргул ба 200 оилаҳои маҳаллаи Хатлон кӯмакҳо расонида шуда истодааст. чунин иқдомҳои наҷиб аз ҷониби ҷамъияти мазкур пайваста гузаронида мешавад. тавре дар чорабинии имрӯза зикр гардид, дастгирии қишорҳои ҷомеа, фароҳам намудани имкониятҳои фароғатӣ барои сокинон бахсус ҷалб намудани таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба чорабиниҳои оммавӣ аз ҷумла Наврӯзи Хуҷастапай, ки дар тарбияи маънавии ҷомеа нақши ниҳоят муҳим дорад, аз суннатҳои неки гузаштагонамон ба ҳисоб меравад, ки онро меросбарони фарҳанги ниёгон аз насл ба насл боқӣ мегузоранд. аз ин лиҳоз тақдими сару либоси идона ва дучархаву дигар тӯҳфаҳои наврӯзӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии хайравии Сафаргул идомаи ҷонибдорӣ аз ташаббусҳои инсондӯстонаи пешвои маҳбуби миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзёбӣ мегардад. яке аз амалҳои хайре, ки дастандаркорони ин чорабинӣ анҷом доданд, дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа бахсус маёбон ба ҳисоб меравад, ки ба як қатори ин қишри ҷомеа кӯмакҳои моддию ғизоӣ расонида шуд. саховатмандони маҳаллаи Хатлони шаҳри Бохтар миннатдори худро мерасонанд ва ҳамзамон маълум мекунанд, ки дар тамоми чорабиниҳо новобаста аз чорабиниҳои давлатӣ ва анъанавӣ доимо ба мо кӯмаки беғарзони худро мекунанд. дар чорабинии наврӯзии сокинони маҳаллаи Хатлони шаҳри Бохтар ҳунармандону сарояндагони маъруфи кишвар иштирок намуда бо иҷрои суруду таронаҳои наврӯзӣ хотири аҳли маҳаллро шод гардониданд. дар ин рӯз сокинон бо як рӯҳи болида ва ба бар намудани либосҳои зебои идона ба чорабинӣ омада дар фазои сулҳу суботи кишварамон шодиву хушҳолӣ мекарданд. дар ин рӯзҳои фархунда ҳамчунин аҳли кормандони беморхонаи клиникии вилоятӣ ба номи Бурӣ Воҳидови шаҳри Бохтар ҷашни Наврӯзро бо шукӯҳу шаомати хоса истиқбол гирифтанд. табибону кормандони беморхонаи мазкур, ки дар радифи ҳампешаҳои худ аз гӯшаҳои гуногуни олам ҳамчун бунёдгарони ҷомеаи солим ва символи наҷоти башарият эътироф шудаанд, Наврӯзи Фархундапайро бо ҳама урфу анъанаҳои миллӣ ҷашн гирифтанд. дар воқеъ ҷаҳонӣ шудани Наврӯз ворисони асли ин ҷашни қадимаро водор менамояд, ки дар баробари эҳёи расму оинҳои мардумии хеш, ҳамчунин дар тарғиби ҷанбаҳои тарбиявии Наврӯз ва ташаккули афкори ҷомеа дар рӯҳияи меҳандӯстиву инсонпарварӣ, таҳкими сулҳу ваҳдати сартосарӣ ва раҳнамоии ҷомеа ба сӯи амалӣ намудани ҳадафҳои ояндасоз саҳми муҳим гузоранд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоти ахбор хотима меёбад. хайр саломат бошед.